یہ ریڈیو کشمیر سری نگر بلال وانی بوزنائی خبر ہندوستانس مز غربت ختم کرنے خاطر زہریلی دوا مفت کشیر مز زنانن ہند باپت لپسٹک کریم تو بلیچنگ استعمال کرن والن زنن 50% سبسڈی تو بڑن تو بجن ہندس اولڈ ایج پینشنس مز 20 روپیہ کمی کرنک اعلان پیش خبرن سماوار ہندوستانس مز یودوئی زن غربت تو مفلسی زیادہ ہران تت صحتک مرکزی وزیر جناب اسرائیل صٲبن غریب لوکن غربت کم کرنے خاطر مفت زہریلی دوا دنک اعلان کورمت زنانن ہند باپت کشیر مز لپسٹک کریم تو بلیچنگ استعمال کرن واجن زنین پہ 50% چھوٹ دنک اعلان کرنا آمت تمو وونمت یس زن کریم استعمال کران آس تو اچھر وال تو بم وال شہران آس تمس یہ جہنم کس سکس تل جائے دن تو یس زن سرم لگت بازار نیران آس تمس ین دونوے اچھ نبر کڑت اچھن بدل ٹماٹر لاگن یم خبر تھی ہوش حواس سان بوزان یمن خبرن چھن حقیقت ست کہین تہ لین دین بڑن تو بجن ہند مرکزی وزیر جناب نکیر و منکر صٲبن یہندس اولڈ ایج پینشنس مز 100 روپیہ پہ 90 وری کمی کرناونک مطالبہ پیش کران وونمت ز 100 روپیس پہ آز کے زمانس کہین تہ چلان اس لیے گھن یمن 100 بجائے 90 روپیہ فی رت اجرا کرنے یون موسمیات کے اطلاع مطابق روز موسمی حالات ٹھیک تو پگہ کس موسم کس بارس من زانہ پان پروردگار ناظرین یہ مزاحیہ خبر امید تھی روزو سبسکرائب کران شیئر کران لائک کران کمنٹ کران اجازت خدایس حوالہ السلام علیکم